Ntombela o dumetse hore bommasepala ba bangata ba hula ka tlhako tsa morao. Boholo ba tobane le phepetso ya phano e fokolang ya ditshebeletso le meralo ya motheo e putlameng, mebila e maemong a mabe, mmoho le kgaello ya metsi. Ntombela o re tjhelete e fetang dimilione tse 700 e sebedisitswe ho thusa bommasepala. Miutisitse hore ba shebane le mathata a tsamaiso le ditjhelete masepaleng o moholo wa Mangaung Metro. If only the comrades tsa rona di ka tseba hore the mandate that is given to us is to give our people a better life. Ke hore re ba fe service delivery, nothing else. We will create a service delivery technical team. Mekga bohanyetsi e re diprojeke tse ngata tseo tonakgolo a buileng ka tsona nakong ya ho feta ha di so phethelwe. Many of our towns are without water, sewage is running through the streets, our roads infrastructure in our towns is still a serious issue, especially for our business community. Batho ba corrupt ke batho ba mokgatlo wa African National Congress. Hae alo ba tshwarisa ma comrade hae, batho ba corrupt ba dia di masepala tsa rona and service delivery hae batho mo hlokalante. This is also in denial about our roads. It's not just a inconvenience to our residents, it's also people are dying on our roads. It's creating a big problem for us. We're not seeing enough money going to it. We're not seeing enough effort going towards improving our roads. Fela ANC e re profense e motjheng o nepahetseng. Ka udimo ho di priorities tse mo premier a buileng ka tsona ke ntho tsa economy. Mo le rong gore o tshepise batho ba Freestata hore ba tla kena gabong ho tsa bonnete ba hore ba fana ka mesebetsi. Tonakgolo o re mmuso o tswela pele ho behella ka sehlohlolong batjha, basadi le batho ba nang le boqhwala. Makgala Masiteng, SABC News, Bloemfontein.